Sino kada kay tinagbuya iti service di kalman? Itahig naman ti ima na, kitakman? Alright, da Tita Minda, ni Tita Lina Ije Batak, ni Nanay. Dita Sanctuary, sino nagbuya? Ti Bigat, ha? Oh, so dada several nga nagbuya di kalman. Ni MM, Brother Florante, the Brother Erwin, Sister Jen. Yes, okay. So, I shared about living a generous life. Ngayon pinahapyawak lang because kitkitak dedi oras kat awanan dedi oras kong agpritsen ko nag iso nga medyo pinahapyawak lang dedi nga message. Well, there was a young boy who once saw a man polishing his new sports car. Oo. The boy approached the man and asked him where he bought the car. Nang gatangam talugan mo, uncle ko nana. The man said, "My brother gave this to me." Ay, insagot tay kabsat ko. The boy responded, "Sana all. I wish." The man interrupted, "You wish you have a brother like mine, right? Sana may ganyan kang kapatid, di ba?" Sabi niya, "No." The boy said, "I wish I am like your brother." So, many times, humanly speaking, tikayat tayo kakabsat nga experience is the joy of receiving. But you know, the Lord wants us to realize a greater joy, and that is the joy of giving. Mom, di Pilipinas, no kasto nga December, digiti pampamilyate, didigat, apo, agwi padalada siguro, digiti LBC, digiti kabagyak, ti abroad. Kung kunadaya kabsat, nakamo no, nagipadpadala kay mo't kadigiti kakabagyan yung toy. Okay? But you know, naragsak di jaglok at tibox, naragsak di you know, ure adamo ladto di gidi magata nga spam kadakwa di kami kamsat ngam stateside ngaming kala sa bali tiraman nat panagriknam sula iso. Okay? But you know, God wants us to experience not only the joy of receiving, but the joy of giving. Because the Bible says it is more blessed to give than to receive. Why? Well, logically speaking, if you are the one giving, it means you already have first received the blessing. So, ti panunutom, saan nga di pa nag-receive ti blessing? But the joy of giving. Because when you are a giver, it means you have first received. Living a generous life. What is generosity? Generosity is the spirit and action of freely and frequently giving to others. The generosity kakabsat, adaking ka jay spirit. Han nga dete, you are forced or you gave because you were motivated one time, but it becomes your lifestyle. Okay? You have the spirit and the action of freely. The word freely means liberally. Awan iti pakaigaw-gawidan jeriknam. Awan iti panagkudkud mo. Saan nga dete nasakit jeriknam when no masayangan ka. Okay? Of freely and frequently. You see? The word frequently is not just one time, but you know, you give and you will give again. And you just keep giving out because you have the spirit of generosity. And frequently giving to others. Generosity is not wastefulness. Kunada digiti tao, sika ited ka nga ited. Bunong ka nga bunong. Commit ka nga commit. Saysayangam lang dagiti nagbanbanugam. But I dare disagree because generosity is not wastefulness. Generosity is faithful stewardship. In fact, no adaking ka dagiti blessings ket in gastom itihan nga rebeng nga pagkaigastosan na dayjay iti usto nga wastefulness. But generosity is appropriating. In kabil mo laeng jay dapat nga pakaipanan na what God has generously given to us. So nga, no adaking ka deti spirit of generosity, naragsak ka nga mapanagubra. Ure mapuypuyatan ka, ure peag double job ka, ure peag sideline ka iti business, because tiragsak mo, saan mo nga di bilbilangan laeng nga no kasanot kabaknang mon, ngem di ragsak mo, generous ka di panangted ti joy mo. So, deti di kita nyo kakabsat nga may nga sursurwen nyo nga mindset kasi
Every one of you is working. But agbannog ka, agpuyat ka, siyempre, kita kayat mo nga, DJ nagbannog, amkit adda pa kakitan, di ba? Pero amin na ba temporal eh. Kasi DJ di kahit kung makita ita, dito generosity, before we get to the point. Yesterday, na-istorya kakabsat, DJ kang kanayon ko yung istorya ni Pastor John Ide. Nga damay sa nga nag-Saudi for almost 3 decades. Ag 25 years iso na di Saudi. So, siyempre, ado tinaurnong na, ket nagpabalay diti Pilipinas kakabsat. Okay? Padala na di kwartana, ket napatakder da di nga balay. Di ko nagawid, ngam sakbay nga agawid, dimteng deti pa nagputok deti bulkano, iso deti naglahar kakabsat deti Pampanga. Oo, di Mount Pinatubo, nalahar. Ewan kung alam ni Tito Sani to, kasi matagal na to, Tito Sani. Nalahar. Oo, Tito Sani. Tapos, may sa kadagiti na ala nga balay, dahil balay dahil nga nag-Saudi. 25 years ha. So, idi mapan ng kakabsat, mapan nakitan, tila nabatin, di la bubunganan kakabsat. Kasi, nalahar, natabunan amin. So, tila nabatin, kat di bubungan. So nga ko na nangakasta, agsangitan kakabsat, agsen na ay tirik nanan, kat ko na, there goes my hard-earned money. Day giant tinapanan, day kwarta nga nagbanbannog ti 25 years. So, hanadakas kakabsat ti agpadakder ti balay, because detagat blessing ti Apo. Sa nadakas, iti makagatang iti napintas nga lugan, sa nadakas nga magatang tay digiti nga banbanag. But we must exercise faithfully stewardship because no digito'y laeng itinangusaran tayo, digito inted ti Apo nga resources kada tayo. That is not faithfully stewardship because you will leave all of those things behind. Look at 1 Timothy chapter 6. Anat ko na ti Apo, 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 18. The Bible says, charge them that are rich in this world. So, no, rich in this world, sabali mo't jay rich in heaven. Okay? Rich in this world, nabaknang ka, that they be not high-minded. The word high-minded, kat na nga to unay, dagiti pampanunot mo. Nor trust in uncertain riches. Do not make them your security, but in the living God, who giveth us richly. Apeng isut pagtalkam, dagiti kinabaknang mo, ti Apo sana maminggang amangted. All things to enjoy. Verse 18. That they do good. Deta ti kayat ti Apo nga pangiya-propratam dagiti resources mo. They do good. That they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Tika na son, deta willing to communicate. The word communicate means to take part. Asla kumanog sa sarita, communication, simmagpaw ka. That's communicate in the Bible. Sa nga ti communicate nga verbal. No, di kat communicate means you take part in the work. Okay? So, no, addaan ka ti resources, to whom much is given, much will be required from God. So, deti generosity, ti point tayo ita, generosity is not wastefulness. Haan nga deti, sinayang mo, kaputa inted mo ti ministry, kat imbes nga ingat, imbes nga para ti sarilim, imbes nga ingatang mo ti makan mo, imbes nga kastoy, imbes nga kasjay, kat nag-deny ka ti bagim, nagsakripisyo ka, impamod to'y, sayang, iti Apo kakabsat. Mabaling nga ti tao, sayang, okay? Ngem iti Apo kakabsat, saan? Because you have just exercised faithful stewardship. You have appropriated what God has generously given to you. Okay? Now, to live a generous life, ikang kay kakabsat, iti 8 nga meaning iti generosity. Okay? First of all, generosity begins with the recognition of how generous our Lord is to us. Generosity begins with the recognition. The recognition ko na tayo kakabsat, at dapat iti bigbigem. Ti tao nga naimot kakabsat, no apay nga naimot, adda itihan na mabigbig. Hello? Nakadkad, na irot tirik nana, tila tamapanunot na tay bagina, kasi isulat makita na, han na mabigbig da ito'y. Generosity begins with recognition of how generous our Lord is to us. Psalms 116 verse number 12. Psalms 116 verse 12. The Bible says,
Look at this. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Amom deta benefit. Deta benefit kakabsat, tinaramid ti Apo king ka, ket nang pasaya at tabiyag mo. Now, sino kada kay ti mangibaga, nga nanipod inawat mo ni Apo Jesus na perdit biyag mo? Hello? Nanipod at dati Diyos king ka na perdit biyag mo. Anybody? Awan, di ba? Okay, sino ka dakiti maipaka nga nanipod at dani Apo Diyos king ka nam amom iso na relasyon mo ti Apo, tibiyag mo si mayaat. Take for example, look, no idi-unsave ka, ket aggasto ka kakabsat iti inuman. I'm talking about liquor. Aggasto ka ti sigarilyo at dabisyom nga rod. Tapos agbabae ka pa'y. Ti agasem deta nga gastom. So, digiti amin nga pagbambanugam, tapos mapangkapay agbar. Di ba? No kumat ti Pilipinas kat B1. Computer man no manot magasgastom ka, digita idi ka kapsat. Kat DJ kat wastefulness. Naparagsak na ka, ngam no alae man the outset kapsat, wastefulness DJ. You have actually squandered your resources and your resources to a life of dissipation. In-squander mo, DJ may nga resources mo, itibanag nga you can never retrieve anymore. Hamo nga, hangkeg kita ka dijayan kakabsat. Oh, speaking of that, samantalang, deti in-invest mo nga para iti Apo, agkita kay tupela, jay langit kakabsat, ti kay papanan na, DJ nga in-invest mo para ti trabaho ti Apo. Now, going back, so if for all of your life, kwentaam man, no, adda calculator yo ta cellphone yo, kwentaam no manut nagastos mong inggat-gatang mo't sigarilyo, pinagbisbisyom ti amin na bisyom kakabsat. Anat na itod naging ka, DJ nga nang igastom jay bisyo, awan. Nagsakit ka pa'y, na perdit tabagim, isupay timang perdit pamilya, am I right? Okay. Idinamam mom iti Apo kakabsat, adati Diyos king ka, kat inkabil na kati HBBC ministry, anat naging bunga na tabiyag mo, binalbaliwan na kati Apo. Ijay mo nga nakita, dagiti natataknang, ken napipintas nga banbanag ti panagbiag, kat ison iti sinurot mo, deti panagserbi iti Apo. So, itatata binalbaliwan na ka iti Apo, ana iti nabaliwang king ka. Tinabaliwang king ka, naksayan dagiti paggastuam nga sayang. Awan sigarilyo mon, awan bisyo mon, awan babaen, awanan ti disco, awanan digitoy. Awanan digitoy. So, itata kakabsat, hanggang karod maragsakan itata, nga imbes nga digidi, nga gasgastum lang iti sayang, kat ipaaymon nga pagyaman iti Apo. So, digita ti dapat nga ma-realize ti may sa Kristiyano kakabsat. Hanakong ko na nga, giving man ti preaching ni pastor, mangtod tay manan. Samantalang no agawis ti barkadam ide, kakabsat, di ba? O sino kadakiti dati ti Pilipinas idi nga mabarkadat in-inom. Kwaktot sa nga kaisang kong kunam. Di ba? Syaktot makaammo ta pulutan na. Oh, syaktot makaammo ta benyo tayon. Hamusayangan di gastuam, di ba? Samantalang itata, daytoy ministry iti Apo kat giving manan, agpa-commitment manan. Amom, hamo na bigbig kakabsat, di dyan nagaimbag nga inaramid ti Apo king ka. No na-realize mo, dahil tagat ko nam Apo, saan nga umanay, dahil nga pangsubad ko, iti ado nga kinaimbag mo kanya. Oh, so nga, you know, generosity to the Lord and to the ministry begins with the recognition of how generous our Lord is to us. What shall I render unto the Lord for all His benefits? Benepisyo tinaramid iti Apo. Nagimbagam itinaramid ti Apo. 2 Corinthians 8:9. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Okay? The Bible says, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that ye through His poverty might be rich." Tapnog baling ka nga nabaknan. So, DJ ti utuban nyo itatagakabsat. Insalakan na ka ti Apo, inted na ti amin na relasyon kakingkwana, ti biyag mo na balbaliwan, nakaragragsak ka nga naawatam iti pudno nga kay papanan ti Diyos, pudno nga kay papanan ti panagbiag, kat numatay ka saan lang nga deti mapangka di langit, ngem ammom nga ti Apo rewardan na kanto di langit di panagserbim. So,
All of these things, anat napasamak, blessing ka, adu digiti na ikat nga wastefulness ti panagbiag mo. So definitely, no ma-realize mo deti ko nam apo, hambot nga ti pabaybayadam ti panakaisalakan, ngem kas panaggiyaman ko king ka, iti adu nga benepisyo nga inaramid mo iti biag ko. You see that? Deta kakabsat, iti foundation ti generosity. Number 2, generosity is not all about what's in your pocket or wallet. It's all about what's in your heart. Okay? Haan nga DJ kadakkel wano kabasit di kantidad. Don't misinterpret me. Hamo ko maibaga nga uri nagadukwartam ket nagbasit na itud mo samo ko na sa bagay hamot ta amount tikit kitan ti apo. No. Ti point na deti kakabsat, haan nga DJ manuti adda di pakit kasi ti generosity ket haan nga DJ adut kwartam basit kwartam no di ket di kadakkel ti pusom. In 2 Corinthians chapter 9 verse number 7 it says, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. The problem with generosity is not really about money. Hanga da kwartak, awang kwartak, aduk kwartak, basit ti kwartak. That's not the problem of a generous person. The problem ti generosity kakabsat ket heart. The problem why a person cannot give is not because he does not have money, but because he does not have a good heart. The problem why a person, although he may not have much resources, but he gives so much is because he has the heart. One day, the Lord Jesus Christ was looking upon those who were giving to the treasury in the temple. The rich men came first, and they gave out of their abundance. Nadagsen di gidya ito data da ado kakabsat, naringgor, tamayati tarangtang na hanga katiting. No di kat dakkel, dagdagan. Talaga nga ado kakabsat, iti may ito da. You know? And then, after these rich men gave their much and they're out of their abundance, here comes the widow. Nga tila nga daking kwa na kakabsat, kat centavo. Ngam isot indrop na piman inot na kasi mabain nga DJ centavo kat mangag kakabsat. But you know, kuna ni Jesus Christ simong bat kat kuna nga kasta, you know what? This widow, these people gave out of their abundance, but this widow gave more. Now, no kita the amount centavo, the value na basit compared to that which was given by the rich people. But you know, the Lord Jesus did not count how much. But the Lord counted the level of sacrifice. Digiti rich men, adu jay inted da, ngem adu pa'y tinabati kadakwada. Jay widow, basit jay na inted na, ngem actually, awanan tinabati. That little amount was equivalent to her 100%. That was what you call sacrifice. So generosity is not what's in your pocket or wallet. It's about what is in your heart. Okay? Now, speaking of this, ti puso kakabsat, kaya't ti apo nga mabalbaliwan. The opposite of generosity is materialism, greed, and covetousness. Deta ti opposite ti generosity. Ti tao nga generous, mabaling nga dakin kwa na ti materialism, iti greed ken covetousness. Ti materialism kakabsat, ket DJ pa ng volume, dagiti earthly things nga mas importante ngem iti spiritual things. Mas mahalaga king ka, dagiti na indagaan nga banag, ngem dagiti banag ana Diyosan. Take for example, Lot. Mrs. Lot was an example of materialistic person in the Bible. They live in Sodom and Gomorrah. God told them, get out of the place and go to the mountains because I'm going to destroy this place utterly. Pagtudwek iti apoy. Okay? So, Lot took his family out. Okay? Simurot ni Mrs. Lot. Now, idi mapandan kakabsat, kuna di angel, di kay tumaltalyaw. Don't look back. Don't look back. Never look back. So, while they were running away to the mountains, Mrs. Lot looked back. Why did you think Mrs. Lot looked back? Tinalyaw na kadi kasi curious nga anangat at mapaspasama kan ti Sodom. Tinalyaw na kadi kasi mangag na digiti pa nagdaranudor, pa nagpupukkaw, pa naggikis digiti tao. Tinalyaw na jay Sodom and Gomorrah
kasi malagip na, digitay na bati. In fact, abrupt, DJ pa nag-move da. They had no time to take their possessions. So Mrs. Lot looked back kasi makita na kat masayangan ng kakabsat. Napatpatagkan ko na, jay puso na, DJ naggapuan na nga material things, ngam DJ pangipanan ti apo ken ko na. You realize that? Iso nga imbes nga looking forward to where she is supposed to go, where God is telling her to go, she looked back because napatag ijay puso na, di kita'y nabati na. That is an example of materialism. Nga mo makita, DJ kaya tiapo, di ka makapag-obey, DJ bagbaga tiapo king ka, kasi nairut una ijay pusom, di gito'y grip mo iti material things. You are being gripped by material things. So that is materialism. Generosity or greed on the other hand, ti greed mo't kakabsat, is the intense and selfish desire for something. Ag tarigagay kay ti may nga banag ngem deti nga tarigagay mo ket very selfish. You don't consider others. You just want to satisfy what you want. Especially wealth, power, or food. Yung bang wala kang iniisip na iba. Gusto mo lang. Okay? That is greed. Covetousness, on the other hand, is having or showing a great desire to possess something belonging to someone else. Deji aday ti sa bali, kayat mo nga gamruden. Isung ako na di Bible, thou shalt not covet thy neighbor's wife. So DJ wife iti karubam, kayat mo pelaan nga maala. That is covetousness. Isung nga iti sugal kakabsat ket covetousness because habang agpipining-pining kayo, habang susugal kay nga kasta, kitam DJ tayana, kayat mo nga diadaking kwa na mapasayo. So, di pa nagsugal kakabsat, covetousness ti root na dito. Nagsusugal kami ta pag-enjoy ak pag-relaxak. Actually, kakabsat, ti root ti sugal, covetousness. So, amin di gito'y kakabsat, ti panang summarize iti Bible ket love of money. Panagayat iti kwarta. Ti kwarta saan nga dakes? Because money is amoral. Kaya nga sa when, it is not sin. Money is not sin. But how you handle it, whether it will hurt you or it will help you. Okay? Depende kakabsat, DJ puso nga daking ka. So, as an example, okay, tapno masummarize tayo, DJ kakabsat, materialism, greed, covetousness, amin di gito'y addakin ni Zacchaeus. Another example of materialism, greed, and covetousness. Amuda yung biyag ni Zacchaeus kakabsat kat isuna kat adda iti treasury ti gobyerno, adda isuna ti Bureau of Internal Robbery, okay, Bureau of Internal Revenue, ket isuna kolekta dagiti buwis. So he would be dishonest, very corrupt official isuna. And he became rich. He had his house, he had his possessions because of his being corrupt. One day the Lord Jesus Christ came to Jericho. And of all the people, ni Zacchaeus, the target ni Jesus Christ. So Jesus Christ walks towards where Zacchaeus climbed. Muli so na di sycamore tree. Ket kunana, Zacchaeus, come down and I will dine at your house. Right at that moment, Zacchaeus had a personal encounter with the Lord Jesus Christ. And this encounter with the Lord Jesus Christ has totally transformed him from being a covetous, greedy, and materialistic person to a generous person. Immediately kakabsat, what changed? Anat nagbaliw kon Zacchaeus, jay puso na. Api nagbaliw jay puso na because of his encounter with the Lord Jesus Christ. Iso nga, kuna ni Zacchaeus, hindi habang mangmanganda ko na dagat, Lord. Kita ma, Lord, kuna na, half of my wealth, I will give it to the poor. But half of my wealth, kuna na, kuna na, kaya mo na, digiti aming nga tinakawak, kuna na, isublik iti maminpat. So, no natakawan na kati dos, di kat agbalin nga otso ti isubli naging ka. Di ba? Tapos ti kagudwa ti kinabaknang ko itang agdama ko na itid ko kadigiti amin na marigrigat. Suddenly, the greedy person who thinks about no one but only himself, the materialistic person who thinks of material things as more important than eternal things, the covetous person who wanted to have the money of others for himself suddenly became a generous person. Anyat na baliwang kengkwa na kakabsat, jay puso. Kat day nga pa nakabalo ti puso na is because of his encounter with the Lord Jesus Christ. Listen,
We are by nature greedy and covetous. Nayanak tayo amin kakabsat nga dakas na nga human nature tayo. Materialistic, greedy, and covetous nga dilabagi tayo. And God wants to transform our hearts to become generous like the Lord Jesus Christ. Isong amoyo, no apay nga may pre-preach ti generosity, mamisinterpret ti daddo mga min nga churches, kita nyo kat adot Kristyano uri dita Amerika kakabsat, di da kaya tamangag ti preaching ti giving. Amoy no apay, kasi digiti tao nga di na kayat nga makangag ti preaching ti giving, ada materialistic ta puso na deta. Greedy ta puso na, covetous ta puso na. Han na kayat nga i-preach mo di giving, kasi di na kayat nga i-let go. Na-irut kakabsat king kuana iti greed, ti materialism, digiti na indagaan na bambanag. Hello? Ada kay pala kakabsat? Oh. Iso nga, no apay nga mai-preach ti generosity, kung na digitay greedy kan covetous kan naimo ta Kristiyano, kung nada, agi-preach man ti giving manan. Puro la ta giving mat, deti preaching mat ni pastor mat. Di ba? Pero amom, sa totoo lang, no apay nga mai-preach iti generosity kakabsat, do you know why in the Bible actually, I forgot the number, but listen to me carefully. Did you know nga adu nga amang iti verses ti Bible may panggap iti kwarta ken panangted compared to heaven? Verses about heaven. Adu nga amang iti verses ti Bible may panggap iti kwarta ken iti panangted compared to verses about prayer, verses about soul winning. Adu nga amang kakabsat. So if you look at, if you observe, no makitam detang observation, the question is, why is it that in this entire book, deti Bible kakabsat, kat intentionally, nga adu ti admonition, kan exhortation, kan instruction ni Apo Dios, may panggap iti stewardship ti kwarta, kan iti panangted, compared to heaven, compared to prayer, compared to soul winning, compared to church. Does that mean nga lesser ti value digitoy? No. Valuable amin. But you know why God did that? Because ti Apo, amuna nga ti karigatan nga balbaliwan ken ka, ket data you and your money. Data karigatan nga balbaliwan ti Apo ken ka. Nalaka nga masursurom ti prayer. Nalaka nga masursurom ti makigimong. Nalaka nga masursurom ti ag soul winning. Nalaka nga masursurom kakabsat iti anapay ag involved ti ministry ngem amom ti maysa nga karigatan ammo ti Apo, because we are by nature greedy, covetous, and materialistic. Daytat karigatan nga breaken ti Apo iti maysa nga naisalakan. Isu nga God gave more instructions about the stewardship of money and giving over the rest of the important issues and topics of the Christian life. The reason why we preach generosity now is because God wants to break the grip, digit pa ng tengel king kati greed, covetousness, and materialism in your heart, and conform you to become like Jesus Christ. So God wants to turn you from a regular Zacchaeus into a Christian Zacchaeus. DJ regular Zacchaeus, greedy, materialistic, covetous, and selfish. Ngam DJ Christian Zacchaeus, DJ naging transformed result. DJ pa nakamamo na kan Jesus Christ. Isu nga, tatakakabsat, no kung kunadan to kada kayo, takay dita Hosanna, puro giving, latat preaching, datayan nyo aya. Amom ti ibagam kin kwa na, ay kabsat, damagam ti bagim, no naisalakan ka uno saan, datat number 1. Number 2, damagam tabagim no amum ti Biblia mo no saan. Amum ti Biblia ako namking kuana. Di mo ka di ammo aya. Ngayon ta Biblia, adu nga amang iti instruction ti Diyos, may panggap iti kwarta ken panangted, compared ti prayer, compared iti panagserbi, compared ti panag-soul winning, compared ti panakigimong. Basahin nyo ta Biblia kakabsat, talaga makitam. Isu ti adong admonition ni Apo Dios. Why? Because if God has to really be the Lord of your life, ni Apo Diyos, to kayat na ti agbalin nga Master ken Lord ti biyag mo, ngam ti isyo nga karigatan nga idil naging ka, ket deti isyo iti panagsubmit mo keng kuana,
may panggap iti panangisukom deti materialistic mo, greed mo ken covetousness, di panangisurrender mo, di ti karigatan. Ngam once nga na-break deta ti biyag mo, kitam ti may sa Kristiyano, once nga na-break ken kuana ti materialism, ti greed ken covetousness, sumurot aminen. No cheerful giver kan ket maisukom ti Apo ket ammomon nga ited ti Apo kakabsat di jay ba humanly speaking nagrigat ngam i-deny mo jay bagim, hana narigat king kat soul winning. No cheerful giver ka, hanto narigat king ka ti prayer. No cheerful giver ka, santo nga narigot king ka ti panakigimong. No cheerful giver ka, santo nga narigat king ka ti panagserbi. Because di may sa nga karigatan nga issue ti biyag mo na break ni Apo Diyos, amin nga banagan nalakamlanganan nga surutan ti Apo. Do you realize that? Iso nga kakabsat, deti generosity, ket masapol nga maisuro ti church, masursuro tayo nga Kristiyano, because daytoy iti kangrunaan, kadagsenan ken kadaklan, nga issue ti biyag ti maysa nga tao. Hello? Are you still alive? Oh, no generous ka, kaay ayom nga mangeg ti casting nga preaching, permi nga panagbitik-bitik tapusom nakaragragsak ka. Amen. Ngam no adaking kat ti greed, adaking kat covetousness na imot tarik nam, di mo kayat nga ito, di mo kayat nga i-deny ti bagim. Awa nagmusmusi igtala panunot mo akakabsat, agmismiso o tarik nam. Agawid ka nga tasubsub mo mabalin na pagibiti ng ti kaserola kakabsat ti kaatidod na. Hello? But if you are generous ko nam Apo, dahil ti guskustok nga mga gan. Kasi ti ko na akong kakabsat, kunada nga rod, sarita umon ti amin nga issues ti Christian life, iti may sa Kristiyano, wag lang ti giving. Once ngayon bagam ta giving, kugtaran na ka kunada. Malagi bigyan ka nang illustrate, kalata kabalyo, Brother Erwin, aprosam ta deti tel na, Apo, kat kaay-ayo na ka aprosam ka kabsat, di ulo na kaay-ayo na ka ngam, ingka disil lang na, takitam no di kugtaran na ka. So, ti Christian, you talk about prayer, amo nagmay paka-encourage. You talk about, sharean tayo, digiti kakabagyan tayo, ang pastor nagmayan. Kakabsat, itid tayo, digiti pagkapulo tayo, da kayong adot, utang na iti, Apo, bayadan yon. Digiti man, tayo preaching ni pastor, nag-giving. Nakikita yung kakabsat, deta nga Kristiyano, di na maawatan, nga DJ generosity, isut number 1 nga karigatan nga mabalbaliwang king ka, maisuro king ka. Kahit ulitek, no nasursuro mo nga insuko ti Apo, kat amom nga i-deny ti bagim, tapno lang ited mo, DJ para iti Apo, santo narigat king kan nga masursuro, dagiti daddo mga aspeto iti Christian life. Amen, kakabsat? Laglagi po nyo di kita, kakabsat, tapnon ti kasta, kat hanlang nga pagbiyagan nyo, amuyumot nga isuro ti sabsabali, kat no adda ti question. Kakay di ta Hosanna, kat giving lata, amoy isungsong batyo. Okay? May katlo. Generosity is giving in spite of the circumstance. It is giving in spite of the circumstance. Kaya nakasawon dito, in spite of the circumstance, ado dagiti, mabalin nga iti kasasad tayo, itagat Apo, pastor, narigat ita, ado ti kastoyon kasday. Ngam amom, no, adaking ka ti generous heart, ori narigat ti sitwasyon mo, nasakit ta na kamunghan na makipasot. No tay tao nga naimot, nasakit tinakam na nga sarsarita ti panang ted. Ngam tay generous nga tao, nasakit jirik na no sana makipasot. Kita nyo ni Jeric, hangko i-magnify ni Jeric ngam day ngamin grace ti Apo di biyag na day jay. Yak testimonyo di kalman, nakita yun nakam-amazing kaya. Kaya nga nagbuya di kalman, paunay nga basat, permi nga sumsum garak di kalman, naging gatag at kalajak makamubaan. Idi tinawagak ni Jeric after, kung ana Jeric, ano makunabong, kung nagkat-agsang-sangit agan ano kong, amoy song bat na kanyak, Pastor Jack maikari, di kiti nga blessing ko na kanyak, kakabsad, nagbayat di puso na, Jack maikari. So, di testimonyo na kakabsat, dicer ngamin, para urnos di kiti product iti grocery. Di J. Claveria kan ni Sanchez. So, siyempre, di motor na isok kakay sunos usaran na. Ngam before awan motor na, pas pasahero. Di ko kakabsat, nagagatang ti motor, siyempre second hand, isot usaran na kakasta. Kat, di kiti kakabsat, agitudan. Kat kunana Apo, amok nga kastoy ti kayak nga itid. Ngam ko kayak nga kastoy lat maitid ko. Uray ka dinano mo akakat makaitid. Kumamot ti kastoy.
nagdakkel di kayat na nga itid. Ngam no kita na di capacity na, ti apo ba't di hanamat nga require di awang king ka, di ba? Kumbaga sa kanya, okay na yun eh. Okay na sana na you just give what you can. Ngam gaputa generous di puso na nga rod. Dakkel ti ayat na ti apo, kan ayat na ti ministry, kuna na apo, tagibasitet de ti maitid ko. Ambok nga, umanay ko madeto, hindi anang arot kit isod na kanyak. So, idi makita na kakabsat, nakita na di motor na nga kasta, kuna na, si kati ilako. Ilako na di motor na nagatang, ka DJ, naglakwan na kakabsat, idi makwa na DJ amount nga kasta, basitan na di amount. Apo na yunak. So, sige man na, ninayunan na kakabsat, kat isut intend na nga commitment iti apo. Ito ang DJ kabsat, iso kay di kalman kat nag-respond ti apo ka DJ nga ayat na, ti apo, di ba? Tinignay na DJ, may isang nga tao, kaguna na nga kastagat, I will buy you a new motorcycle, brother, kung na nakakabsat. So, di niya announce ko, di kalman. Ngay gatangan na ti baro nga motoron ni Jeric. Imagine that. O, si mong batmot di may isa, nag-message, saktot makaammo ta helmet mon, brother, kung na. Tapos sa daman may isang kung na, ikang kati makabula na pang grocery, kung na. Talot blessing na di kalman. Motor, helmet, kun makabulan nga grocery. Kasi how the Lord blesses, di ba? Yung hanga DJ blessing tikit kitam. Ti kayat ko nga makita yo, DJ agdama nga sitwasyon deti kabsat idi. Ngam ti generous person, haan na pampanunutan di narigat ti kasaad ti panagbiag. Talaga nga ti generous kakabsat na sakitrik na nangahan na makaitid. So, kita nyo di difference tay tao nga receiver kan ti generous. Di receiver kat na sakitrik na nga di na ibingayan. Ngam di generous na sakitrik na nga sana nakaitid. Hello? Oh, so generosity is giving. And 2 Corinthians 8:1-3 is the example. Digiti Macedonian believers kakabsat, they were in deep poverty kunana di Bible. Verse 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Verse 3, kita nyo akas na ni Jeric dito, for to their power, na itod na di kaya na. Ngamnukit kita, beyond their power. Linabsan na, di kabailan na. They were willing of themselves. Verse 4, praying us with much entreaty, nagpakaasipay. Amom, idi makwak, DJ, nag-message kami ni Jerry Kanyak idi last week. Pastor, inlakok te motor ko. No, nabaknangak lang, te permia milyonaryo ka. Sat kaya ko, sukata na sigod, di motor na kasi, no, amok lang kasi, di ko na kuma, brother Jerry, baka there could be other ways. Wag mo na lang ibenta yung motor mo kasi, kas lang hana practical nga ilakom ta motor mo, anard, usar rumita. Kaya so pagsapol mo kung ilakom, di awang pagsapol mo ta. Di ba? Kakaasi ka. Kalahan na practical, di ba? Yung kasla di Macedonian. Kunada, alan Apostol Pablo, patayan da ka, no, di mo alan, di offering mi ni ala. O, di ba? Wano kunada, kakastagat ta. Noham mo kayat nga alan, di offering mi, agsakit na kami ka. So, suda, kakabsat, iti nagpakaasi ni Pablo, nga alaan na, di nga offering. Nga naggapo, iti hard-earned. Nagbanugan da, nagrigatan da, ngam kunada, alaam deto. So, it is giving in spite of the circumstance. Number 4, generosity means continually sowing seeds without growing weary. The generous person, kasi tingamin generous person, hanapang panunutan no anantot sukat na deto. Agpaiso kakabsat nga kunata Bible, he with sow sparingly shall reap sparingly. Tama yun eh. Ngano nagmula ka, ada iti harvest. Ngam, no generous ka, saan mo nga problema, DJ, what can I get when I give? Anantot maging blessing ko, numang tedak. Anantot ti harvest ko. Ti generous, awan king kuana, adda king kuana, mahan na isot focus na. Ti focus na giving. Why? Kasi ti generous, amo na, makamundo ni Apo Diyos deta, apay problema ta harvest, kat ni Apo Diyos, ti mang tad ta harvest. Ti problema, di panang tad ko. Do you get the point, brethren? At da ngamin, DJ, for example, recently, at da iti problema, kung na nakakastagat ta. Dito kat, nakwak lang iti hantay mo't kidi nga member, ngam na ibaga na lang, kung na nagat, among pastor, hindi nagabrudak, linipat ko ti bagi, tinultulungak ti pamilyak, pastor, kung na, atot ikakasti-kastoy, hindi siyak tiyag kasapulan ng kat umasidag, kadakwada, kadidag mo tulungan. Iso nga nagsuy, jerik na nagat kunanan, apo hang kadi nga baso lang nga, dahil tila tabagit panunuto nga, jak mang tadang, kasi, di ba nakita yung kakabsat, anot problem ka di jay tao, jay giving, haan. Di problem ken kwa na wrong focus.
pinampanunot na lata, pinampandagan na, nga numangted, kat mapanto ka DJ, tao nga inikkan na, masubadandan to, ikatum ta panunot mo DJ. When you give, the person you help may not be able to help you back. But don't make that the reason for your giving. Because no isut motivation mo nga mangmangted, anang arudan no jay tao nga inikam, tunog patulong ka, di nakatulungan, di mo to kayatan ti mangted, agso ijiriknam. No, a generous person is not that way. The generous person, whether ada kasubad na, ada kasukat na uno awan, amo na, God is faithful to give him a harvest and he does not mind it. He's not bothered about it. That's not his primary concern. Basta ti concern na laita itata, I can give. I must be able to give. At danto sukat ti apo nga ito, doon awam porikot ko deta. Basta ti joy ko, mangted, mangted, mangted. It's just continually sowing the seed without growing weary. In his book, The 10 Paradoxical Commandments, Kent Keith wrote, the good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway. So, ti generous person, hanapang panunutan nga, lumang tudak, amok adan tumot makatulong kanyak. Agpaiso, adadeta yan ti Biblia kakabsat. Give and it shall be given you. Men shall give unto your bosom. Kunana, di ba? Adadijay nga promise iti apo. Ngam ti generous person. Okay? Dijay nga promise, han nga iso ti agbalin nga kala main nga reason na nga mangted. No di kat ti main nga reason na nga mangted, dijay pa nang isuro ni Lord King Kwa nga cheerful giver because adda na daking kwa na amuna makaamu ti apo dijay nga promise. Api nga problema kay promise ket ti apot nang i-promise problema to ti apo no kasano nga tungpalan jay promise na. Basta ti problema kasano nga tungpalet detin bilin na nga panaging generous ko. So it is continually sowing seeds without growing weary. O for example, eto, nagdakkel dito sacrificial giving tayo itang atawan, right? Claveria and all. Tapos umay dito kapilyatay ti bagara. So finally, kuna tayo, salamat. Tunod yun, di ba? July. Amen. Nalpasan tayo kwa project tayo. Ay, salamat. Wala nang malaking sacrifice. Ay hanyo ko na nakakapsat. Kasi ti apo, hanakayat nga ginanata pamatim. Hanakayat nga agpatingga ti panagayat mo. Baka maya-maya ako na ti apo kada kayo dita Hawaii. Taada kapilya ti Klaberian, napintas di kapilya lawag, nakagimpintas di kapilya pasukin, nagdakil di kapilya bakara, dakay mo ti Hawaii ti gumatang iti paggimungan nyo. Kunam tumanan, agkanuskus ka, apao na yun apo, kaanon tong agpatpatingga. Hanakas jay ti generous excited nga addaman ng opportunity na nga makaitid. Amom no apay, kasi awang kengkwanan ti materialism. Awang kengkwanan jay greed. Awang kengkwanan, ti addaging kwanan contentment and joy. But you know, uri awang king ka, di kita greed, di jay desire mo, di jay selfish desire mo ti things. Ti apo no makita, nakakasla Jeric. Apay inarapaap kad ni Jeric, apay kunakad ni Jeric, apo idod ko dedi king kang, so katamto kunana ka de. Awan jay panunot ni Jeric ti jay. Di jay panunot na naragsaklat nga makaitid. Di na ninamnama no kasanot way ti apo nga mang bless mo't king kuana gapo ka di jay panagitid na kasta ti generous. Hanga dedi ko nam, apo itid ko deti ang so katamtumot lang ba? Hanakas jay kakabsat ti generous. Daawatan nyo kakabsat. So you get the point of generosity. May pre-pris kag paiso, numangtid ka, so katanto ti apo kastoy. Ngamhan mo pagbalinan nga dijay ti motivation, inspiration, kan rason mo nga mangtid. No. The generous person is not focusing on what he can get when he gives because that is a business mind, investor's mind. The generous person, the focus na, he just enjoys giving. Kunana, Lord, bless me more so I can give. Bless me more. Apay, ngahaanan nga selfish, awanan keng kwanat materialism, greed, covetousness. Naalis sa kanyang puso yun. Nakita yung kabsat? And if you are that kind of person, just think, di dyan napasamak kang Jeric, just think of what he can also do in your life. But hanga di dyan, focus tayo. Amen ba mga kapatid? Iso nga, kung natin ito, gumatang kayo mo, paggimungan nyo, tanaan ko, naikit na nakatulong kayo, kadigiti paggimungan na daduma. Amon to kung kuna nga, na yun, no. Amok no, sardeng deti commitment tayo, mangrugrugi manan. No, dikat na cheerful giver kagat, amen po. Kita nyo ni Marisa, DJ testimony na kakapsat.
Kuna na nga kasta. DJ itod na nga para first fruit. Kaya makagatang ti baro nga gadget na, di ba? Makagatang cellphone na. Ngam kitam jiragsak na. Kuna na nga kasta. Awan man baro nga cellphone ko ita, baro mo ti pinta ti kapiliami. Kitam di joy na kakabsat. Haan nga di materialism ti joy na eh. Haan nga di kinag-greedy uno kinakabetos eh. Ti joy na kat jay trabaho ti apo. Jay para ti apo. Awan man baro nga cellphone ko, baro mo pinta ti kapiliami kat naragsakak ka day jayan. You know, deta kakabsat ti mindset ti generous person. So, well, on the outset, adupay deti kakabsat. Actually, daki nga nagdingag di ka naman, naala yung deti points yun eh. Daka mo insurat yung pay ulit. Actually, kasla nabagbagas deti pa nang explain ko itakada kayo. Adu di gijay detalye nga nayablat ko kada kayo kasi di ka naman pinahapyawak lang. So again, let us learn deti's lesson, living a generous life. Amen? Okay? So kararag tayo, Lord. Thank you so much kadeti lesson may itang amalem. May nga kuha na dito tataapo, dito kina-generous, iso tagbalin nga motivation ti biyag mi. Sangkit di nga di maawat minto, ti kina-generous, ti motivation ti biyag mi. Ti motivation mi ket, di pa nag-generous mi apo nga, adaragsak mi nga mapanagubra, adaragsak mi apo nga i-bless na kami, kasi ti ragsak mi, adama itod mi. Adama invest mi nga paragan ka. We can lay up treasures in heaven. Ket amok apo, nga no deta ti umuna nga panunutan mi, si papanunot kamot dete agpaay kada kami. All these things shall be added unto us. So katulungan digiti nga kakabsat, nga madanon mi, maragpat mi, maabot mi deta nga panunot, ma-break kada kami iti kina-selfish, kina-self-centered. Kadagbalin kami apo nga selfless and generous apo king God. Kwampi gloria gandayaw in Jesus' name. Amen and amen.